Reka Ibar pravi veliki lakat kod Kosovske Mitrovice. Ona dotiče sa zapada i ovdje naglo skreće prema severu. Kosovska Mitrovica ostaje izvan toga lakta, a unutra je Zvečan. Na vrhu brega stoje razvaline srednjovekovnog grada Zvečana. Ova raška pogranična tvrđava prema Vizantiji spominje se još u 11. veku. Bila je opasana visokim zidovima i obezbeđena kulama, koje se još razaznaju kao i ostaci dvorca u kojem je umro, izgleda da je bio zadavljen, srpski kralj Stefan Dečanski kao zatočenik svoga sina, potonjeg cara Dušana. Ovaj grad porodice Nemanjića donela je knjeginja Milica u miraz knezu Lazaru, a ovaj ga dao svom zetu čelniku Musi, koji ga je zamenio sa knezom Vojislavom Vojnovićem za Brvenik kod Raške. Krajem 14. veka Zvečan su zauzeli Turci. U ovom gradu, koji dominira prolazom kraj Ibra, zadržala se turska posada još za vreme prodora generala Picolominija u Austrijsko-turskom ratu 1690. godine. Kao na dlanu, ispod grada leže postrojenja najveće evropske topionice olova i srebra. Još pre 40 godina, dok nije započela eksploatacija rudnika Trepče, protezala su se polja i šume gde se sada širi moderno naselje Zvečan, u kojem živi oko 5000 ljudi. Dugo smo lutali neprohodnom šikarom dok smo pronašli sakrivenu česmu. To je ona čuvena voda sa Zvečana koja se spominje u pesmi Smrt majke Jugovića. Nedaleko je izlaz iz tunela. Verovatno je nekad izvor bio baš tu, pa je tunel, kao i kod mnogih drugih srednjovekovnih utvrđenja, vodio od grada do sakrivenog vrela, da bi se u slučaju opsade posada mogla tajno snabdjeti vodom. Mi smo, ako se sjećate, u jednoj od ranijih emisija putovali dolinom Donjeg Ibra. Danas ćemo obići krajeve oko gornjeg dela reke. Jedna od krajnjih tačaka područja koje nas interesuje bit će Zvečan prema tome, a druga Rožaje u Crnoj Gori, u čijoj blizini izvire Ibar. Rožaje je ljubko i izuzetno prijatno mjesto na nadmorskoj visini od 1000 metara. Kad smo pre 4 godine snimali prvu emisiju karavana pod nazivom Rožajski karavan, opisujući putovanje Kiridžija od Rožaja do Peći, gdje tada još nije bilo druma. Ovo staro naselje na mladom Ibru već se bilo izvuklo iz učmalosti, uglavnom zahvaljujući industriji drveta. Uspešno poslovanje kombinata Gornji Ibar nesumnjivo je posljedica jedinstvenosti organizacije, odnosno ono datira otkad se pod istom kapom našla briga za sađenje, podizanje i održavanje šume i njenu eksploataciju, od sečenja, obrade trupaca, rezanja dasaka, izrade furnira do finalnog produkta, recimo građevinske stolarije. Okolina Rožaja je pitom planinski predeo, kolekcija pejzaža punih šarenila livada, tamnog zelenila šuma, plavetnila neba i žurbe oblaka, večito promenljivog lika. Ibar dotiče sa zapadne strane, koju je zatvorila planina Hajla, čiji su obronci puni belih pega, posljednjih snegova ranog leta. Kroz geografije se uporno provlači pogrešan podatak da Ibar izvire ispod Žljeba, koji je ostao 10 kilometara istočno. Zapamtite početak ove reke koja će proputovati 250 kilometara dok se kod Kraljeva ne ulije u zapadnom Moravu je ispod planine Hajle, između njenog vrha Dramodola i brda Smiljevice. Sada kada smo odredili područje našeg interesovanja, od Zvečana do Rožaja, krenut ćemo uzvodno Ibrom. Prvo selo na koje ćemo naići zove se Čabra. Visoki zidovi koji preče pogled u kuće i dvorišta odaju da su stanovnici sela albanske narodnosti. Ali ako vas domaćin pozove unutra, začudit ćete se koliko topline i života ima u ovim dvorištima, prema vanjskom izgledu pustim i šturim. Ograda bunara je bila neka velika posuda od kamena, izdubena, ko zna kada i u koje svrhe, koju je domaćin otkrio negdje i otkupio. 72-godišnji penzioner Ajvaz radio je 36 godina u preduzeću Trepča. 4 kćeri je poudao.
Jedan sin mu je učitelj u selu i studira prava. Ramo je mehaničar u Prištini, a Osman profesor engleskog u Mitrovici. Pričao nam je Ajvaz o predanju sačuvanom u porodici, kako su se i zašto njegovi stari doselili ovamo iz Albanije. Evo ovako je stvar. Naše selo kad je došao iz Čabrata, iz Albanije. Selo Čabrate se zvalo tamo. I naselio se u Žitkovac, u Bugariće. I onda u Bugariće tamo otrovali mu se ovce i naselio se u Čabru ovdje. I sad je postalo ta naše selo od Mućo, Hajdar, Ibro, došli su ovdje, 3 brata. Mi smo po starom ovako, kako ću ti kazat, Marine, mi se zovemo, Marinčak. Kod sela Donjih Varaga izgrađena je još 1963. brana radi akumulacije vode koja se odavde 15 km dugom cevi odvodi za industriju u Zvečan i Kosovsku Mitrovicu. Počeli su onda, ali nikad nisu dovršili izgradnju puta za ribe. Uzalud one sada pokušavaju da se uzveru uz slap, pa nikad ne mogu da stignu uzvodno do hladnih voda gde jedino mogu da se mreste. Šteta je što i ovako, zbog običnog nemara, uništavamo ribu radi koje mnogi pasionirani pecaroši potegnu čak iz dalekih zemalja Jugoslaviju, nadajući se da ovde vode nisu toliko zagađene i da još ima ribolova. U selu Varagama, a ima još sela čudnih imena kao Burlati, koja govore o preslavenskim stanovnicima ovih krajeva, našli smo neobičnog slikara. Božidar Lazarević već godinama razmazuje prstima boje po platnu. Još kao dečak šarao je prstima po blatu i ekserima po pločama. Za 33 godine svog života dospeo je već da 5 godina radi po gradovima, gdje je sigurno video nešto što je doprinelo da je, za razliku od svojih kolega slikara sa sela klasičnih naivaca, on naivac nadrealista modernista, koji u splet boja utka realne detalje iz svoje mašte ili izobličeno prikazuje prizore seoskog života i običaja. Jedna od njegovih slika zove se Kumino platno i prikazuje prastari običaj da žene između 2 Božića goletkaju platno. Kada su mu zidovi prepuni, da bi dobio mesta za nove slike, on skida stare i slaže ih na tavan. Oblast u kojoj smo ušli i kojom ćemo putovati sve tamo negde do blizu granice Crne Gore zove se Ibarski Kolašin. Staro stanovništvo ovoga kraja povuklo se dobrim delom sa patrijarhom Arsenijem Čarnejevićem. Od početka 18. veka počeli su da stižu doseljenici mahom iz Crnogorskog Kolašina, otuda verovatno i ime. U to vreme je i obnovljena crkva u Dubokom potoku između sela Dobroševine i Čitluka. Prota Milan Popović, posljednji iz svešteničke dinastije koja od njegovog čukundede Mihajla, koji se još prezivao Tomović, daje parohe ovoj crkvi, pokazao nam je vredne umetničke predmete koji se čuvaju u crkvi, kao što je ova srebrom optočena kutija. I retke stare knjige. Ali nas je najviše zainteresovao jedan stari predmet iz domaćinstva koji se nekim slučajem tu sačuvao. Ovu gvozdenu prečagu zvali su mečka ili panjug. S jednog kraja joj je završetak u obliku glave zmaja, a na drugom je rupa u koju se udevala luč za osvetljenje. Služila je na ognjištu za naslanjanje drva. Preko potoka je konak. Ova zgrada podignuta je na mestu stare za vreme rata izgorele, u kojoj se nekad nalazila prva škola u ovom kraju. U crkvi smo našli fotografiju starog konaka, podignutog pre više od 100 godina, gdje se oko 40 godina nalazila škola, dok se 1925. nije preselila u Zubin potok. Zubin potok je glavno mesto Ibarskog Kolašina. Usred Radić polja s jedne strane Ibra je selo Pridvorica, u kojem se još mogu vidjeti lepi primjerci starih domaćinskih kuća, a još stoji i zgrada gdje je nekad bio han, starinski motel na Ibarskom putu.
S druge strane reke je administrativni centar Zubin potok koji već dobija izgled savremenog naselja. U ovoj zgradi je, pored mesne kancelarije i pošte, i biblioteka. U junu mjesecu biblioteka je imala 4650 knjiga, sad već možda i koju više. Tu je i televizor i gusle. Bibliotekar Ogović, koji je sprečen ratom da se školuje, tek nedavno završio osnovnu školu, dobar je guslar. Pita majka ljubu Damjanovu, slavo moja ljubo Damjanova, što navrišti Damjanov zelenko, ili je glada pšenice belice, ili je žedan od desa zvečana, progovara ljubav Damjanova. Kosovska tradicija održala se ovdje ne samo u pesmi. U Zubin potoku su ruševine crkvice koju je prema predanju za jednu noć sagradio vojvoda kneza Lazara, Radić Postupović, Rade Brđanin iz narodne pesme, da bi pričestio vojsku. Međutim, dok su se oni pričešćivali, bitka na Kosovu je izgubljena i Radić se, po jednoj verziji, ubio zbog toga što je zakasnio, po drugoj bio ubijen od razjarenih ratnika i sahranjen pored crkvice gdje se još vidi nadgrobna ploča koja je pre nekoliko godina prilikom pokušaja prekopavanja groba napukla. Da ovo predanje nije bez osnova potvrđuje i naziv cijele ove kotline oko Ibra, Radić polje. U Ibarskom Kolašinu odvajkada je zemljoradnja bila sporedan deo privrede. Seje se nešto pšenice, raži, ječme i kukuruza, ali žito se mahom dobavlja iz Metohije, a stočarstvo je glavno zanimanje. Planinski predeli, dosta šume, livada i pašnjaka pružaju dobre uslove za gajanje koza, ovaca i goveda. Čečevska reka, bogata vodom, koju crpe sa obranaka Berima i Mokre planine, pokreće stalno oko 20 potočara, ali među njima je više valjalica nego mlinova. Krenut ćemo za jazom do valjalice Ljubomira Andrića. Preuzimajući sukno od mušterija, valjar ga izmeri aršinom. To je stara turska mera, dunđerski aršin iznosio je 75 cm, čaršijski 68, a 65 terzijski koji je i sad u upotrebi u selima mnogih naših krajeva. Kad je izmerio sukno, valjar odseče raboš, parče drveta na koje će preiskonskim načinom zapisivanja brojeva zabeležiti meru. Uspravna debela zasekotina označava 10, znači 20. Tanka 5, 25. I tačke po 1, znači ukupno 27. Deo raboša odseče i da ga mušteriji, a preostali zatakne za njegovo parče sukna. Zabune neće biti, objasnjeno nam je posle. Kad mušterija donese svoj deo raboša, on mora da pasuje sa onim na suknu. U kotlu obešenom na pokretnu drvenu polugu, kako bi se mogao smaći dok se podjari vatra, valjar greje vodu. Nevaljano sukno stavi u korito valjalice. Povuče zasun i voda pokrene batove. Sukno se valja puna 24 sata, a svaki sat ga treba zalivati vrelom vodom. Za jedno valjanje može da stane 40 do 50 aršina. Za aršin valjar dobije 1 novi dinar. Lako je izračunati, za 24 časa neprekidnog bdenja i rada 40 do 50 novih dinara. A trebalo je izgraditi i treba održavati valjalicu. Ili valjavicu, valjaricu, valjaru ili stupu, kako u raznim krajevima naše zemlje zovu, ili bolje rečeno kako su zvali, jer sve više nestaje ovo postrojenje za valjanje tkanina. Jer kad bi bar bilo posla, ovaca je sve manje. I sve manje potrebe za valjanim suknom kojeg pre nego što se preda mušteriji treba još rasprostreti kraj valjalice i osušiti. Još se ovdje u kućnoj privredi, pored vunenih, proizvode i biljne tkanine. Stabljika biljke se najprije trli, nabija na trlicu. Ovo je slučajno konoplja, ali ovako se trli i lan. Kako je nepravedna ona poslovica trla baba lan da je prođe dan, kojom se označava besposličarenje.
Trlenje lana je jedan od najimućnijih poslova za žene koje ovo rade po ceo bogovetni dan. Posle se kudelja grebena. Da bome da svaki od ovih poslova ima svoje uobičajeno vreme. Biljka se obere krajem avgusta, onda namoči u vodu 15 dana pa se suši. Trli se u oktobru, grebena i smota u povesma. A obično se zimi prede. I tka, od vune se pravi sukno i ćilimi. A od kudelje i lana belo i bojeno platno. Da bismo vidjeli ceo proces domaće proizvodnje odeće, stari terzija, 77-godišnji Miladin Radojković iz Velog Brega, koji je nekad radio u Podujevu, Labu i Drenici i putovao ovim krajevima posećujući svoje stalne mušterije, latio se alata koji je ostavio pre 15 godina i pokazao nam da je još vešt ovom zanatu koji odumire. Najviše nas je začudilo što je šio belim koncem, a s druge strane se to nije primjećivalo. Kao i u svim stočarskim krajevima i muškarci ovde pletu, kao što vidite i dok žene igraju kolo. U stvari u udaljenom selu Bube, na planini Rogozni, na nadmorskoj visini od 1000 metara, zamolili smo dečaka da nam demonstrira svoju veštinu, dok su nam devojke odigrale ovo kolo. Moravac ga zovu, ko zna zašto ovako daleko od Morave. Da bismo se uverili kako narodni ples još egzistira i mimo folklornih društava. Ako muškarci ovdje umeju da pletu, žene rade neke poslove koji bi više pristajali muškoj ruci. Iako su seljaci u selo već doveli vodu, mahom još pokrivene raženom slamom. Na krovu nema odžaka ni bađa, dim se provlači kroz slamu. Crepulja se stavi na ognjište da se užari. Kad se skine sa vatre, u nju se ulije testo i onda prekrije žarom. Pogača, ako je od pšenice, a zovu je kiselica, ako je od kukuruza i raži, ispeći će se sada i bez vatre. Posle otprilike pola časa izvadit će se, a kora od žara ustrugat će se. Možda ne odgovara higijenskim standardima, a i dosta je posla oko nje, ali ukus je nenadmašan. Iznad sela je krš Bupski šiljak. Zanimljivo je da su na ovom grebenu pronađeni ostaci gradine. I u blizini kameni žrvanj, kojim su se služili prastanovnici ovih krajeva. Iz Buba nas je ispratio Radan Marković starom pesmom, kako se ovdje kaže, pevanom u glas. S juga Ibarski Kolašin zatvara Mokra Gora, čiji je najistureniji deo planina Mokra. Kad smo sa šumskog puta skrenuli na livade, shvatili smo otkud ime. Naš Land Rover brzo se zaglibio u vlažno tlo i svi pokušaji da se pokrene bili su uzaludni. Srećom se u blizini našao traktor koji izvlači usečenu šumu, ali i on nas je na jedvite jade izvukao iz močvare. Kad smo nastavili put, izbjegavajući močvarne delove, zanelo nas je šarenilo livada punih poljskog cveća, pa je pažnja popustila i uskoro smo se ponovo zaglibili. I opet smo imali sreće. Pomoć je ovaj put naišla u vidu 4 snažna vola, koji su zajedničkim naporom izvukli naših 75 konjskih snaga. To nas je opametilo i dalje smo se kretali peške. U proleće se verovatno sve ovo natopi vodom. U kasno leto sigurno je već gotovo sasvim suvo. Bio je međutim početak juna i voda je tekla odasvud. To nisu ni potočići, to je mreža bistrih vodenih niti koje se krivudavo isprepliću preko visoravni. Mokra je izuzetno otkrovenje i za dobrog poznavaoca prirodnih lepota. Potoci, livade, proplanci, jezera, šume. Teško da bi iko mogao projektovati i veštački stvoriti ovakav park.
U ovoj šumi shvatimo kako je jezik siromašan kad treba da se opišu boje. Kažemo zeleno, a to je ceo prebogat spektar zelenila. Ne samo da je krošnja svakog drveta, nego i svaki list različite boje. Zeleno, ali kroz zelenilo se probije odblesak crvene stene, pege žutih cvetova, plavetnilo neba ili se zabeli lovačka čeka. I onda vas na jednom isna prene zvuk motorne testere koja obara drvo, u stvari ruši harmoniju ovog parka. Čovjek tada pomisli koliko mnogo drveća ima u našoj zemlji i da li je 10 ovdje oborenih stabala toliko doprinelo privredi, koliko oduzme retkom prirodnom ambijentu ili ako hoćete, odnese jednoj drugoj potencijalnoj privredi koja bi se pojavila kad bi se ovi predeli turistički iskoristili. Na Mokroj ima nekoliko manjih jezera, opkoljenih smrčama i munikama i jedno veće, za koje je vezana legenda o biku sa okovanim rogovima i pastuvu sa gvozdenim kopitama, koji su živjeli u njemu, a 2 čobanina, braća vojni rade, dočekaju ih jedne večeri i boreći se cijelu noć s njima pobede ih. Ali, kaže legenda, kad su se kroz šumu vraćali kući, uhvati ih oluja, gromovi pripucaju i najednom se braća sa svojim ovcama skamene. Ovakva legenda mogla se roditi ne samo zato što na Mokroj postoji jezero, nego i zbog njegovog tajanstvenog izgleda, tamne boje po kojoj liči na Durmitorsko crno jezero. I zbog toga što se u suvim koritima bujica u šumi nađu kamene gromade koje podsjećaju na stado ovaca, koje su se u strahu zbile jedna uz drugu. U jezero se ulio i iz njega ističe potok Savina voda, koji se postepeno tanji, proceđujući se kroz porozno tlo. Najzad na mestu koje zovu Uvor, ispod strme stene uvuče se u pećinu gdje definitivno ponire. Ova voda će se pojaviti kao crna reka neposredno ispod istoimenog manastira u steni. Preko Mokre vodi najkraći put iz Ibarskog Kolašina u Metohiju, kuda je krenuo Jovan Popović, samouki majstor kačar. Iako ima drvenu nogu, koju je sam sebi tako dobro napravio da se jedva primijeti, on ide peške, a na konje je natovario bučuke, merice za žito. U Metohiji će za 1 bučuk dobiti bučuk i po žita. Spuštajući se sa planine u šumi ispod puta zatekli smo tužan prizor. Nekoliko ljudi stajalo je oko vola, koga je te noći medved napao i posle duže borbe savladao. Kako se približavalo jutro, pobegao je, pošto je prethodno po svome običaju otkinuo samo nekoliko kilograma mesa s leđa, u stvari biftek. Vlasnik vola, Dobrija Prodanović iz Čečeva, pričao nam je da je vo, kad ga je zatekao jutros, još stajao, onda ga je priklao. Kada je Dobrija, koji sa svojim volovima ovdje izvlači u sečenu šumu, priklao onoga vola, nije ga raščerečio i upotrebio, delom iz predrasude, a najviše zato što se nadao nekoj odšteti, u ostalom uzalud, jer je vo napadnut u šumi, kuda je odlutao noću u potrazi za pašom. Dakle, ostavio toga vola. Sutradan smo doznali da se medved naredne noći vratio, možda i sa porodicom, i dokusurio vola. Iznenadilo nas je kad smo ugledali splav. Verovatno je Ibar ostao jedina naša reka na kojoj se održao ne kao turistička atrakcija, nego kao neophodno sredstvo transporta. Dolinom Gornjeg Ibra još nema puta i splav, ili sal, kako ga narod ovdje zove, još je jedini način da se drvo usečeno gore u mojstirskim šumama prebaci do neke saobraćajnice. Kažu da se ovako mahom transportuje ukradeno drvo, pa da šumska preduzeća gore pobiju preko reke kočeve da splav ne može proći, ali drvokradice do takvih mjesta spuštaju pojedinačno balvane, pa ih tek posle povežu u splav. Treba se samo malo ispeti iznad reke i ugledat će se pejzaži kakve još vidimo samo na slikama romantičara, gdje obavezno kroz predeo krivuda reka i vijuga uzdan seoski put. Teško da bi i najmaštovitiji slikari mogli zamisliti nešto ljubkije od ovog pejzaža kod Rezala.
Ali nisu samo ovakve slike prošlost, nego će uskoro biti i predeli. Na mjestu Gazivode planira se podizanje 84 metra visoke brane i sve će se ovo za koju godinu naći pod vodom. Daleko od puteva uz kutu Mokre planine je selo Brnjak, gdje je bio dvor kraljice Jelene, žene Uroša I, gdje je ona i umrla u februaru 1314. Profesor Milisav Lutovac, koji je više godina proučavao ovaj kraj, zabeležio je da je ovdje na mjestu Sastavci, gdje se spajaju Brnjačka i Oklačka reka, još 1950. našao ostatke građevina. Zemlja je sada pojela sve tragove. Detaljnijih istraživanja nije bilo, a trebalo bi požuriti jer će se čak i ovaj teren naći pod vodom budućeg jezera. Kad se pođe uz Oklačku reku putem koji je isti kao u srednjem veku, nekoliko kilometara istočno od Sastavaka u delu Brnjaka, koji se naziva Jelačin do, a neki misle da je to nekad moglo da bude po Jeleni Jelin do, nalazi se druga, također neispitana lokacija, gdje je navodno bio letnji dvorac kraljice Jelene. Ova francuskinja anžujskog roda, majka srpskih kraljeva Dragutina i Milutina, imala je ovdje neke vrste domaćičku školu, jer je prema rečima njenog biografa arhijepiskopa Danila sabirala kćeri siromašnih roditelja i njih hraneći u svom domu obučavaše svakom dobrom radu koji priliči za ženski pol. Da bome da je reč o siromašnim plemkinjama, a ne o devojkama iz naroda, kćerima Sebrova i Meropaha koji su obrađivali ovu zemlju. U šumi nedaleko od sela Ribarića, iznad suvog korita Crne reke, izduben je u kamenu najčudniji manastir u našoj zemlji. Prirodne izdubene rupe u steni ograđene su sa spoljne strane zidom. Kad sam posljednji put video pre 4 godine, manastir je delovao siromašnije i romantičnije. Nisu još bili obnovljeni plitki drveni krovovi na doksatima, ni most hodnik koji vodi preko suvog rečnog korita do njega. Smatra se da je manastir postao u 15. veku. Njegov unutrašnji izgled odgovara mističnim shvatanjima toga doba, a smještaj potrebi da se za turske vlasti hrišćanske bogomolje skriju. Na 3 plitka sprata stisle su se manastirske prostorije, kuhinja, pekara, trpezarija i redovničke ćelije, među kojima je i ona u kojoj je prema predanju isposnik Joanikije Devički, dobrovoljno se odrekavši mogućnosti da legne, proveo život sedeći u stolici. Ili ona na nižem spratu, u kojoj su, kažu umobolnici, bili potpuno izolovani i kontrolisani samo preko akustičnog levka. Nekoliko godina u Crnoj reci bile su skrivane mošti Stevana Prvovenčanog. Od 1840. ovdje je kovčeg sa moštima pustinjaka Svetog Petra Koriškog, koji je prenesen iz Koriše kod Prizrena i smješten u maloj crkvi manastira, gdje nam ga je pokazao jeromonah Sava, nastojnik i jedini kaluđer ovog manastira. U narodu se priča da su Brnjačani zavidjeli svojim susjedima iz Metohije na plodnim poljima i dobrim žetvama i smatrajući da su uzrok njihovom biričetu mošti Svetog Petra, ukrali su ih i preneli u Crnu reku. Vrlo lepe freske kojima je verovatno u 16. veku oslikana cijela crkvica bile su sasvim pocrnele od dima, sveća i tamjana. Doznali smo međutim da su ih posle očistili stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije. Putujući u Zibar imali smo priliku da snimemo jednu od onih narodskih banja za koju se veruje da sve leče i gdje se svi zajedno kupaju, pa tako onaj koji leči reumatizam može da dobije kožnu bolest od svoga susjeda. U Špiljama, ime je očito otuda što ima špilja, grupa žena je sedela kraj tarabom ograđene pećine. Naizmjenično po jedan čas pripada muškarcima i ženama. Naišli smo dok je bio muški red. Samo se jedan dečak kiselio u toploj vodi, jer muškarci manje mare za banje, dok je 10-ak žena strpljivo čekalo na svoj red. Gotovo cijelo vrijeme Ibar teče kroz klisure koje se samo ponekad razmaknu da bi dale mjesta manjim dolinama uz reku. Posle sela Ribarića, kada se već približavamo Crnoj Gori, prolazi se kroz najlepšu klisuru, Đurđevicu.
Dosad su ovi predeli bili nepristupačni, ali uskoro ćete moći da se ovuda provezete kolima. Pre pola godine samo se ponegde pojavljivala asfaltna traka. Ali sada je sigurno već ima više, a ceo put treba da bude prohodan za godinu dana. Ovuda prolazi kontinentalni deo Jadranske magistrale. Kad se završi ovaj krak Ivangrad, Roža i Mitrovica, putnici će sa Jadrana moći da se prebace na autoput Beograd-Skopje. Na celoj trasi od Zvečana do Rožaja radilo se punom parom. Angažovano je 10-ak velikih građevinskih preduzeća iz cele zemlje. Na svaki kilometar trase od Mitrovice do Ivangrada radi oko 50 ljudi. Da bi savladali ovaj teren, graditelji moraju da ispolje upornost i hrabrost kao da su u ratu. Tuneli su već probijeni, a od mostova bit će ih dugih i preko 300 metara. Kad smo mi prolazili, nekima još nije bilo ni traga. Drugi su bili u gradnji, a preko trećih se već moglo prolaziti. I tek kad se sa ovakvog mosta sagleda čovek kraj reke, može se shvatiti koliko se negde uzdigla trasa puta. Negde se Ibar, usled urušavanja stena zbog gradnje druma, toliko suzio da balvani ne mogu da prođu. Događa se ovo i inače na okukama i suženjima. To je mučan posao za capinaše, ljude koji se staraju o transportu balvana. Balansirajući na njima ili gazeći kroz vodu, treba da ih pokrenu, nekad i svaki trupac pojedinačno. Operacija se često ponavlja, a najgore je kad zahladni. Nekada, kada se gotovo isključivo ovako transportovala usečena šuma, mnogi su capinaši ne samo ostavljali zdravlje u hladnoj vodi, nego i živote. Selo Bač u Crnoj Gori, kroz koje se probija trasa druma, jedan je od 4 bača u našoj zemlji i, verujem, najlepši. Za godinu dana moći ćete da se uverite u to, da vidite ne samo Bač, nego i ostale predele ovog kraja, dosad skrivene, pristupačne samo onima koje je ne da prolaze bespućima. Ibar je već sasvim mali, a za njegovim leđima već se nazire snegom prošarana hajla, što je znak da smo na kraju našeg putovanja. Jer evo i Rožaja. Umjesto krivodovog puta koji se provlači kroz njega, mesto će proseći autoput, ali on će se uzdići iznad lokalnih saobraćajnica, tako da će prolaznici moći lepo da vide ovo prijatno planinsko mesto. A za one koji će ispod hajle, prenoće već se gradi hotel. Biće on, uverili smo se prema njegove maketi, dobar partner staroj arhitekture ovog kraja, iako je prethodnica nečega novoga, što predelima kroz koje prolazi donosi magistrala.